San, gimana? Mana? Pucan potong orang. Ada orang pegah pican han, tahu no malih demo. Gimana? Pakai air lagi mah? Hana pelatihan. Lah, tiga. Hai, jadi kan untuk support Hana kena jaga. Hana dah hobi. Apa lalu? Hai Hana aktif dah sepuluh kan? Hai Hana. Lagi ban, kita jak bubur dengan lagi banyak support. Kali lo depan je mah masalah. Nyan Hana lo, kerananya. Ini. Nyan Hana lo. Aman ya, asal ada pos Samsul. Bandung selesai. Oh, kau yang jangan pegang. Hello. Tentunya di Hana pun support sekitar tengah put tajak bawah mah nak becak bangku kau. Baik, kalau kebesaran memang tempat je temah hai bawah tajak dah duduk ide. Oh, benar main duduk le. Bawah tajak sebab igau ide hendak tapi tak jumpa. Tapi sak hampa hero nyan tu. Kalau kejak cewek kuilong tu tapi aku baji untuk sayang tu. Kau cewek ke? Alah. Angkatlah. Hai kabar. Kabar dah. Kabar cuma. Ku banyak cewek aku. Kabar. Hai, tapi kemenan si kadap ti. Cewek lo kana peng ni. Ana peng cewek ka? Lo si mandua kana peng tu hang pegah ti. Gimana man? Ke anak pu kabar cewek cuma. Tak nampak aja nah. Dadu je. Ku banyak cewek. Banyak cewek juga deh. Hai, tapi hampa si. Kita hampa sabe le, yang hampa kiba. Kan ni rau kan? Le, kah kalau kuba cewek-cewek kalau pulau yang hampa. Kan ni rau aku biasa nyok kuplung dah mi hana kuplung gi jaga nek ku rumah. Untuk mi hana ku banek ku ka kedeng nenek ku ho deman di san hana jaga long ka untuk ka iro ka bohlam. Iro. Hana mangan tu. San nek be aku ba yo. Kepada nenek ke man? Naknya kiban man. Ku ba gede man hana jaga rumah. Hana pu kabar nenek ju kabar kong deh budik kapudu de bapa gede nah. Ku ba nek baju. Kabar nenek ju. Hampa nanti podo je hampa hera. Salah hampa le. Si Zakir sayang ku ile. Ilok dua dua aku asai. Kujak dua aku, ku dua, ku atuh dua aku. Jadi dumpu dua aku macam hanya temai kibang si perasaan ni. Kau sayang di lo apa ju. Kabar mah gede. Ku baju. Kan ku baju. Kabar ju. Kan ira lagi anak mau oleh akibai le. Yang betul ni bega. Aku betul aku. Jino kan kajak omolasa. Kau pedik mi, kau mu mbak mi bahawa nak buka bubur hina sama kampung. Mina ka bega. Ira mi lagi hang maki hana jelas le bang. Aku jelas. Aku tengah kajak untuk ju kajak kau pegak mi omolasa, kau pegah nak bubur hina sama kampung. Nampak nah.